Thiko yake iri kirumaniririo Mutongoria wa ODM Raila Odinga ni acokereirie kaunti-ini ya Kakamega kuria tabanirie micemanio ya muingi icigo-ini itiganite ari mihango-ini ya gukindira unyiti mbaru uria akoretwo akiamukira kuma gitaru kia ithuiro ria bururi ithurano-ini hituku. Fire! Vijana fire! Vijana fire! Vijana fire! Kambi-ini cio muthi ciambiriirie na mitha kanitha-ini wa Gatoreki wa St Joseph Shibuye mbere ya micemanio ya muingi matura-ini ma Shinyalu, Haega, Musoli na kurikiriria mwena wa Navaholo. Mko tayari tutembee pamoja? Mko tayari? Akihuthira mweke uyu Odinga ni ahinyiriirie ati ni ehariirie wega gukahingia ciraniro ciake kuri muingi guku akienda muingi gukaigirira kabiru utongoria wake thiini wa thikũ 100 cia mbere. The first 100 days of Baba's government. Mtaniuliza baada ya siku 100 nini mmefanya? Mtaona mabadiliko makubwa. Tutaonyesha nyinyi kwamba tumeanza mwenendo mpya katika taifa la Kenya. Ili adui wetu mkubwa inaitwa ufisadi. Odinga ni athire na mbere kuhinyiriria ciraniro ciake cia gukariukia iganda ciothe iria ciahingirwo mwena uyu wa ithuiro ria bururi ari kioneki-ini giake gia guthondeka mieke ya mawira kuri muingi niguo mahote kwimathira uboco wao wa oro muthenya. Na nipikie Ruto, asante sana kutoa muziko kwa waluia waambia huko mlima Kenya, huko tunatoka, ile kura itatoka huko ya baba vindu vichenyaga. Tarehe 9 mwezi wa 8 tunamchagua Raila Amolo Odinga. Raila ningi ni okereire mung'ethaniri wake wa Kenya Kwanza William Ruto akiuga ndari undu angionania kiire muingi wa bururi otiga ciraniro iria atari ahingia nginya umuthi uyu na thengia wa ukorwo thirikari-ini kwa ihinda ria miaka 10. Waliwaambia wa Kenya ati ndani ya mwezi 6 kila mtoto katika shule atakuwa na laptop. Waliona hiyo laptop? Waliona? Wakasema ati watajenga stadium ya mpira katika kila county. Muona hizo? Muona hizo? Mwena-ini wa atongoria aria mekumumagaritie ni mokereire miario ya atongoria ngwataniro ya Kenya Kwanza muthenya wa ira kuria marokereire kiama kia Jubilee na mithingi ya kuhuthira kigina kia muingi gwikira Odinga kambi-ini. Tukiunga Raila, we know the alternative, we fear the alternative. Stand with us. Sisi kama Wakenya na sisi kama Waluya hatubebi ufala na wajinga waliisha uluyani hapa. Mimi Raila Amolo Mutongoria wa ODM Raila Odinga ni atanyitwo gutira icera ria thiku 3 kaunti-ini ya Kakamega muthenya wa rucio kuria atanyitwo guthii na mbere na micemanio itiganite matura-ini ma Lukuyani pan paper hamwe na magiari imatha-ini ria kura cia githurano giukite. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Navaholo kaunti-ini ya Kakamega, Gitagwo Mwaura Wagunya.